ngut gi kyrtong ki bani khon yang MDC election Shajante Hills Autonomous District Council kilawan thep kyrteng menta ka sngi office of Deputy Commissioner Khliehriat shiphongun ki degi kyrtong ki bana ka Voice of the People's Party VPP but way ude kyrtong jong ka seng Congress na narpo ki kyrtong ki bala thep kyrteng ki kynthup uba grimlang dakar uba na ka shnong lum shnong uba yakhon na ka Party Congress but unya aireng na narpo constituency ki shiphongut ki ba na ka Voice of the People's Party but ki kynthup uba dami wanhi rumbai uba day organizing secretary jong ka VPP East Jante Hills District ubanya aireng na ka musnyang rengat constituency ba lamsuk langstang na sutanga narwan constituency ikong Dewi Tongper na narpo constituency ikong Lasbon simply na sutanga nongkhlieh constituency ba dakhenkor tangliang na sumer constituency ba Levinson suchang na bataw lakadong constituency uba delman pawa na tuber constituency uba suki lapasam na mutlong sorkar constituency uba tinshan pawa na Khliehriat rumbai constituency uba Prince Suklan na saipung nongkhlieh constituency. Janmet yung gani sngi le pauterik benawan kong snem arjar pesan I kam nagaliang yung Voice of the People Party hapok gani East Jadel District de yo I hagawa pendep yo file ya gani ga nomination ga yung I hagawa thap kyrteng thap pertuj I chipaungut kini ki candidate ki yung I kata to kynhup yo ma lam suk lang stang na po sutungan arwan ma sukini lapasam suki lapasam netana ar paumut long sokumpor ma delmon pawa netana ar hui tuber wapungchnong uma tengchain lang pawa nagani ka ar pule rembai batau netana uma da kenkor rembai Khliehriat uma da kenkor netana ar punrung sumer netega kong lasbon sul simply nagani ka sutungan ong khlieh nga netana musnyang rangat kong Dewi Tongper na po narpo ma Levinson suchang na po ar punde batau lagadong uma Prince Suklan na ka saipung nongkhlieh constituency. Da yo I hagu pendep ya gani ka jing thap pertuj daman go lai baik larti hagu sasuk I kam ga party hagu da yi pendep ya gani ka kam ne sngi. Te kam ki kyrtong ka Voice of the People Party da penyeng da penbi ga I im klam I sagi press dai bongun dai dia penbaj I wo ya gani gawi ga statement chapi kam gilat patai khubor ka ke parti da jet ke I da penyeng ke I hagu ya khuni ya gani election MDC ke thong gua khamat du yo I to streamline u penbaj pensod ya ke senchar ke khadar hitai pot district council kamu PUP em gani ke jingum lai baj ke jingum lai renti te ki kam ki wole I te niang ya ke por man da job I dem ni ten hi yo khanai phi gi ti kam go kre na bhagar kaman ate da yo phi khamat me sudah bukti ge yo le hitai ke kamram yung I kam ge MDC chibun go le I nementa ke khandau ke chiap nementa ke khayi ke pateng nementa ke yaw ke hat nementa ke jinge yong ki nongkre henre wo le di kamu penyui chiki paidbah ya kata ke jingkre kam ke yong I to dewa yo yu chong hetai hapo JHDC pertu yoga u grimlang dakar na galum senong wele ya kene ka MDC election daw manum tu snem arjar posan na ka arpopra narpo kontensi Daga jing temu yang anam tahu ile ya kene election yu MC bun ya ki jing khamtam ya ki kadong snat kayok ihi te le kurku bla yu ka jing job yu percha yu kre yu le archa ula ibor yang penejan nam ta ki paidbah khamtam ki snok yang kanarpo ko si waro ko wi te kule sibun